Tubakaze mukuru wacu imikino twizere ko mumeze neza cyane muri abagaciro gakomeye cyane by'umwihariko abafana b'ikipe ya PL muri hehe muze dusesengura ikipe yanyu yaraye itanze icyo bita isomo rya ruhago. Abafana bavuga bati rwose iyi kipe tubonye uyu mukino tugize ku ikipe ya Kiyovu Sport, ibi bitego dutsinze ibyo bitego twifuza guhora dutsinda andi makipe. Ikipe ya PL muri iyi shampiyona mu mikino yose imaze gukina nibwo itsinze ibitego bitatu. Ikintu rwose kitari yerutse kuri iyi kipe ya PL. Igitego cya mbere cyaje gutsindwa no bita Lamine Ba, oya Tuyisengera Seni, cya kabiri gitsindwa no bita Lamine Ba. Igitego cya gatatu kiza gutsindwa no bita Nibizira Ramazani iri ku ubuyobozi bw'ikipe ya PL, abafana n'abakunzi bayo. Amakuru ari mu ikipe ni aya ngaya, nta handi ugomba kuyakura, ariko mbere na mbere banzwe kandi subscribe ubundi ibintu bigende neza cyane. Ikibazo gisigaye mu ikipe ya PL ni kimwe, ni ukwibaza ngo se abataka twazanye ko bo batari gutsinda. Abataka twazanye ko batari mu bayoboye abandi mu bitego. Uyu muvandimwe wita Mamadou Lamine Ba amaze gutsinda ibitego bitatu. Amaze gutsinda ibitego bitatu, ariko twibaza ngo se wowe wita Mamadou si umaze gutsinda ibitego bibiri nabyo muri penalty, wowe bita Victor Mboma Chukwemeka we ntago arabasha kugenda abona izamu. No kwibaza ngo se ikipe ya PL atake yayifite ikihe kibazo? Nicyo kibazo turi kwibaza ubu ngubu. Chairman ikipe ya PL yatangaje amagambo akomeye cyane nyuma yuko ikipe ya PL itangiye kugaruka mu bintu byayo, avuga ati rwose ubu ngubu nyuma y'ubufatanye bw'abakunzi n'abayobozi b'ikipe ya PL turi kugenda turebera hamwe uburyo twagenda tuzamuka tujya mu mwanya wacu tumenyereye ari wo mwanya wa mbere, kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Ubwo rugendo tubihanga amaso tukareba ngo se ikipe ya PL iraza kwisubiza umwanya wayo wa mbere imenyereye. Uriya umwanya wa mbere rwose ngo ni umwanya wayo, umwanya imenyereye cyane bayita EPR nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu. Reka abafana bayo manze mutwereke ko muhari, manze mutwereke ati turahari tumeze neza cyane, kandi tugomba kugenda tugukurikira kuri ayo makuru ugenda utugezaho meza cyane. Ikipe ya PL ku mugoroba umutoza bita Darikonovic yafashe umwanzuro wo kubanzamo 11 badafite rutayizamu nyawe, ubita Victor Mboma Chukwemeka hanze, ubita Mamadou si umunyamauritania nawe ari hanze. Ikipe ya PL ikina nta mwataka, nta muntu usanzwe ukina kuri atake ifite, ariko iza kwitwara neza itsinda ibitego bitatu ku busa. Abantu baravuga bati rwose uyu mutoza komerezaho, udatezuka udasubira inyuma. Ibyo ngibyo iwi ukoze nibyo twifuzaga, nibyo twari twiteze nubwo tutabibonaga. Wenda abantu bakavuga bati ni Kiyovu Sport batsinze, Kiyovu Sport itameze neza, Kiyovu Sport iri gutsindwa n'uwo ari we wese. Rwose ntago gutsinda Kiyovu Sport bikiri inkuru cyangwa gukwitsinda ibitego byinshi, kuko na za Marine zagiye zirya 4, Kiyovu Sport yirya 4, Gasogi nayo yatsinze Kiyovu nyine imaze kuba ikipe iciriritse. Baravuga bati ntago twakwizera ko ikipe ya PL yagarutse mu bintu byayo. Bakavuga bati wenda yize gutsinda Polisi byari kuba bimeze neza, ariko ubu ngubu bwiri gutsinda Kiyovu bagize umukino ushimishije, ariko ntago twakwizera ko ikipe ya PL ikomeye kuko yatsinze Kiyovu Sport. Ikipe iri kugwirirana, ubwo kwenda tubihanga amaso tukareba uburyo bizagenda neza cyane. Ndagira ngo tubanze tuganire kuri ba rutayizamu mu ikipe ya PL, ubundi ibintu bigende neza cyane. Mamadou si no bita Victor Mboma Chukwemeka muri shampiyona murababona mute? Murabona bazitwara gute? Ko ibintu bikomeje kugenda biba abana bibi, batari kugenda bitwara neza nkuko abantu bari babiteze. Murabona ikibazo kiri hehe? Murabona ikipe ya PL igomba gukosora kugira ngo na ba rutayizamu bayo bagende babona izamu. Utubwire rwose uwo bita Victor Mboma Chukwemeka, umwe wa top scorer bahoze bayoboye shampiyona nyine mu bitego umwaka ushize, muri sezo ishize. Ubu ngubu akaba nta gitego ni kimwe aratsinda. Bamwita Mamadou si, umwe mu bakinnyi baje bitezweho gucungura ikipe ya PL, nawe umaze gutsinda ibitego bibiri, ariko nabyo kuri penalty. Ariko nabyo penalty ni kimwe mu bigize umukino, ko iyo zitaboneka amanota atatu ntaba yarabonetse. Cya mbere ni igitego, ntabwo ureba ngo cyagiye mute. Ibitego bibiri bye arabiryamanye. No kugenda tureba uburyo wenda bagomba kugenda bashyiramo ingufu abatoza b'ikipe ya PL ndetse n'abakinnyi. Ikipe ya PL ikaba yakongera kugenda izamuka igana ku mwanya wa mbere, isatira intebe yayo y'ubwami nk'ikipe yahoze iyoboye shampiyona. Ijambo rimwe kuri PL uyu mwaka murabona izitwara neza cyangwa bizagorana? Ndabakunda cyane.